Lengenza ukuthi kuyona-ke i-channel lana-ke udaba lolu oluthinta-ke kakhulukazi uRethabile nomama wakhe uWinnie. Siyazi-ke ukuthi-ke laba bebengamathe nolimi, kodwa-ke esokwenzekile ukuthi uRethabile usegqemeke engewantwala njengoba-ke edlulelwa umama wakhe laphayana-ke osukwini lwayizolo. Ukuphawula-ke kwantombi ey'ningi njengomuntu-ke okade esondelene nabomndeni, uthi-ke uRethabile, umama kaRethabile ubekade-ke ewumuntu vele ongaphathekile kusukela ngonyaka owedlule, kodwa-ke kushuthi-ke kuye kwamqinisa-ke ey'nsukwini kwaze kwaba ukuthi izolo kuyamenela. Uthi kukwazile ukukhuluma naye ngabo-7 bekuyisekuseni, wathi wamtshela ukuthi-ke uzoza ezombona, kodwa-ke wathi-ke hhayi akunankinga. Uthe-ke uma esezwa-ke lezi ndaba-ke zokuthi-ke akasekho ey'khathini zabo-2 kanje kwase kuba ukuthi-ke ilapho athuka khona naye ukuthi-ke hawu kanjani manje ngoba phela-ke ubesatshela ukuthi-ke usazombona. Uthi-ke ngani zakwethu-ke uRethabile akakwazanga ukuxhumana noma ukukhuluma nabezindaba ngalesi sikhathi bekufanele ukuthi-ke akhulume ngaso nabo ngenxa yendlela-ke ekade isimo singakhona-ke nakuye egcwele nje umunyu ukuze kwaba ukuthi-ke kuphoqeleke ukuthi-ke kukhulume yena-ke untombi ey'ningi njengomuntu-ke obesondelene-ke nawo umndeni. Ngenza ukuthi ngiyofisa nawe uzwakalise-ke la ukuthi-ke wena kulolu daba ikuphi-ke ongakuphawula. Uma kuwukuthi-ke ngenza kwethu-ke kukhona-ke mhlampe ongayishera nayo lolu daba, please do share lolu daba futhi again ungakhohlwa-ke ukusubscribe kuyona i-channel uphinde-ke ucommente la ngezansi. Sithi dude emndenini nakubona bonke-ke akade bengabalandeli bakhe laphana-ke uWinnie Khumalo.